Pa hajde da u ovom videu konačno otvorimo sezonu priče o ishrani u pravom smislu te reči. Dakle, kako će izgledati praktično vaši obroci za doručak, za ručak i večeru, a u ovom videu govorimo o doručku. Zdravo i dobrodošli na moj kanal. Ja sam Bojana. Također kao i vi imam dijagnozu insulinske rezistencije. Autor sam mentorskog programa Insulinska stop gdje mogu da vam pomognem da zapravo vi sami kreirate vašu strategiju i stanete na rep insulinskoj rezistenciji i svim onim problemima koje zapravo ona izaziva. Naravno, više o tome možete pročitati u linku u opisu ovog videa. Doručak za osobe sa insulinskom rezistencijom može da bude vrlo izazovan i zato sam jako srećna što konačno počinjem praktično da pričamo o obrocima koje zapravo neko ko ima ovu dijagnozu može da jede i kako oni treba da izgledaju. U ovom videu ću početi od priče kako naš doručak treba da izgleda. I negdje ono što je veoma važno jeste da prvo negdje razmislite kada ste gladni, da li ćete da birate da primenjujete neki ciklus iz prekidanog posta, jer nije isto, na primjer, ako se vama glad pojavi ujutru rano i ako vi možete da pregurate do, recimo, vaše pauze za ručak na poslu koju imate. Također to će da pravi razliku. Zašto je ovo važno? Ako predugo, recimo, trpite gladne, budete gladne, treba da postanete svesni da stres koji prouzrokuje glad, odnosno glad prouzrokuje stres, a stres podiže zapravo nivo insulina u krvi. Ovo je nešto što mi želimo da izbjegnemo i zbog toga je doručak jako važan. Ako ste gladne ranije ujutru, onda negde napravite raspored u vašem danu tako da možete da ustanete recimo ranije ili pre posla spremite vaš doručak pa pojedete taj doručak kući, ili planirajte kada dođete na posao da tada recimo pojedete vaš obrok ili već nije ni važno, znači onako kako vaše telo osjeća, kako vi osjećate da ste gladne, tada je jako važno da date vašem telu da jede. Znači, a čak i ako primenjujete neki ciklus iz prekidanog posta, nemojte da mislite da sada treba da odlažete vaš doručak, a vi ste gladne ujutru. Znači, ne, već jedete onda kada jeste gladne i od tada u stvari započinje vaš ciklus iz prekidanog posta. Sada, ono što je također bitno jeste da taj doručak bude kompleksan, znači da sadrži zdrave masti, da sadrži proteine, da sadrži povrće. Povrće također ima dosta vlakna, to je nešto jako važno, jer sve ovo kada vi pomešate zapravo vam daje mogućnost da budete duže site, da nemate potrebu da grickate između obroka, znači da negde se uobročite, što je super stvar. Također postepeno podiže insulin u krvi, ne pravi naglas skokove, a ono što je na kraju najvažnije jeste da nam zapravo daje energiju za dan pred nama, a ne da nam tu energiju kasnije oduzima i stvara potrebu za nekom novom hranom, novim unosom hranom kako bi ponovo podigli nivo energije. Sljedeća stvar koja je bitna jeste šta onda u ovom slučaju može da bude dobar izbor za doručak. I sada konačno dolazimo do onog dela kako u stvari naš prvi obrok, odnosno doručak, na ishrani sa niskim unosom ugljenih hidrata zapravo može da izgleda. Šta to mi možemo da jedemo za doručak? Postoji mnogo stvari, hvala Bogu, koje vi možete da birate da jedete i recimo to mogu da budu obrok salate, mogu da budu raznorazni mafini koje se prave naravno od dozvoljenog brašna. Mogu da budu jaja na 100 načina, ja volim da kažem, volim da jedem jaja na 100 načina, a žene obično pitaju kako da jedem jaja ako ne mogu da jedem hleb. Kao što sam rekla, znači postoje hlebove, postoje brašna koja vi možete da koristite da pravite hlebove, mafine, tortilje, takose raznorazne. Da, američke palačinke, ako neko voli da jede sladak doručak, možete da vi jedete i da spremate američke palačinke, raznorazne pudinge. Znači, postoji mnogo toga što vi možete da uvrstite u vaš obrok za doručak.
Također ovdje možete da birate mesa, možete da birate domaće sušene proizvode, pršute, salame, kobasice, slobodno, slanina. Naravno, u svemu ovome ne treba preterivati, treba biti umeren. Možete da jedete i čvarke, šta je još nešto, da kažem, egzotično što može da se nađe na vašoj trpezi. Možete da pravite umake raznorazne, znači postoji mnogo toga što može da bude vaš obrok za doručak i nemojte da mislite da ćete biti uskraćene za nešto. Čak i ako ovo sada zahteva od vas da se malo više angažujete, da razmislite šta je to što vi možete da spremate ili da razmislite gdje možete takvu vrstu hrane u vašem okruženju da poručite, da jedete, nemojte da budete lenje, uložite malo napora, neće vam trebati puno da shvatite da puno toga možete da birate da jedete. Naravno, ovo je nešto gdje ja mogu da vam pomognem kroz program Insulinska stop, jer tu onda imamo gomilu recepata, kako se sprema, gdje možete šta da nađete, gdje možete da nađete hranu koja je gotova i tome slično. U nastavku ovog videa baš pogledajte par fotografija kako u stvari obroci za doručak mogu da izgledaju i kako vi to zapravo možete da pripremite, koliko oni koštaju, eto, koliko da dobijete ideju o tome da to zaista nije ništa dramatično niti teško. Krenut ću prvo od zapečenih jaja u korpicama od šunke, jer za ovo jelo bukvalno su vam potrebna 3 jajeta, 3 listića šunke, začini i modla za mafine da zapečete u rerni. Sljedeće što može da bude vaš izbor jesu obrok salate, dakle bilo cezar, bilo sa barenim jajima, sa mesom, šta god, uvek topla preporuka. Nešto jednostavnije što možete da birate jesu pljeskavice od tikvica, za to ne treba vam puno ni novca ni vremena, znači izaberite samo brašno koje je dozvoljeno i dodajte nešto da obogatite to jelo, kao što sam ja recimo ovdje avokado. Jaja na 1000 načina su uvek moj izbor, znači da li sa povrćem, da li sa slaninom, kako god volite da jedete u bilo kom obliku, znači uvek izvolite. Neko ko se pita od vas, a kako ću da jedem bez hleba, vidite na ovom videu da sam ja to jela, dakle sa pljeskavicama od tikvica. Za moje sladokusce, američke palačinke sa čokoladom, apsolutno preporuka, dodajte maline, uživat ćete u njima. Nešto što također želim da vam preporučim jesu takosi sa pršutom i pikantnom salsom. Da ovdje ne bi dužila, znači na Instagramu sekcija Reelsi, pogledajte ceo recept, uživat ćete. Eto, došli smo do kraja ovog videa. Hvala vam puno što ste me pratili. Očekujte uskoro priču o poslasticama, o ručku, o večeri, o grickalicama. Znači, provući ćemo to u narednom periodu da negdje lakše prođete cijelu ovu transformaciju, da vidite šta je ono što vi možete da jedete i da prosto doživite to na jedan vrlo prirodan i normalan način, da ne bežite od toga da birate takvu hranu da jedete u buduće, jer to je jedina stvar koja sigurno može da vam drži vaše telo zdravo i da drži insulinsku rezistenciju pod kontrolom. Pišite mi u komentarima pitanja ako imate, tu sam za vas. Ćao!